sesuai dengan peraturan nih protokol kesehatan. Pinasahan mak tuan kami di surga hasil nangani inganan nadi menggani. Naiklah homulia wasarap doho Yesusa. Ayat 22 sonon mari isi demi ini nama mandok sisianna naroma akaari malungun maruhamuna disi nangi dan mua sada hari ni anak uzomai alai dan idau muna bahasa Indonesiana, dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Jadi semua lima semua terkukui semua tadi dikion anggiat mai ai kamu mai itu juga sahamuna Biro mahita isi sanggupna Bartua ma akan kemangion hadan di bata jalan afirsa sialan ya Tuhan satu pinaya Tuhan yang bukan naik maulaun ya habat aku ni ya Tuhan maulaun sawang matuan ni inanami ya Tuhan isialan ya Tuhan jong mahwali Tuhan di perpungan namin ya Tuhan Bargugui ma habis salutna ale Tuhan tarumul ma di bona hasutan ale Tuhan Dewan ma Tuhan roh dami na sen hoi tu na sida ale Tuhan dong sonit salutna akka ulah-ulah na sida ale Tuhan Tuhan para sirohana semurung posi tuturuhana mi ale Tuhan di salutna panggiwan na mi ale Tuhan lekon Allah mulia ale Tuhan jala lekon kau kena mumai ale Tuhan Tuhan para sirohana semurung di jam di salutna ale Tuhan patuh sabar ale Tuhan umulma ale Tuhan saya selalu sepuluh senami ale Tuhan selalu kami ale Tuhan dan pasal yang patuh Tuhan di masa kami ale Tuhan lon namion ditika ale Tuhan tanganmu nago pasal ale Tuhan rak mahita madok tangiang pematai saya berbagi kekuatan saya bermaharaja lalu saya saat menolong menghormati diri Tuhan dari berbicara Leon matu kami selalu manusia setiap hari. Saya sama dosa kami sama dosa kami. Itu saya belum masuk satu kami. Munah kami terkira kamu jualan. Kedua kami setiap peragu. Ayah pernah jauh. Doa tahun. Rohnya sana pun seliling Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong rohani di bata mata. Tuhan persauran itu di perbadian mana tutungan doa kita. Olah nyawan hot mai roh bisa seliling Amin. Gak dia di bagasan udah sarung tua mana betul naik pukul huria mak udah non bama jo udah sok batu di batas dulu sedai ama anak dohot perdi berbaria ate mamang pada nami ngalanong manibekam kundak sobat amat kalibata asa marmula gabi marmula horas ima diulan manugoton ulas sarmatua bama jo godang mula mulai di bagasan madagoton imainata opo junatan burungen bulan so nido nila dua
binuat dan lihat bila itu juga pasok. Amis ya Nuria yang mengaliat asa di Batamang masuk-masuk. Kami Ada nunga buka kami di bagas atang yang nami ulau sama tua di bagas sama betul. Adong di dok na tua. Tinahu mo tiu binat tu kanu apa? Martelite ulau sonaron padamang masih tiu los padumu ma tuha sahata. Diluluan sorma tua dia mataraja inat tosori pada nang terlebih songoni nang dihorong nih hula-hula nami tulang guna tulang sudah mati mulai san hulu na poso sahatu nama tua raja nami doho akar masa huta doho pengelola na huria raja nami tu songoni pe di mulai tema diharom muna kerajaan nami orang masuk mulai dengan bagi itu mahami Tuhanmu saluhu ni hula-hula nami nang dengan sahuta asa tatong kamu mahami di bangsa tani yang muna dari tani mangolu ambil sering gama atau tujuan sabtu na si pula not taruhan ina nami tu kana pasok kiani mulai tema bahasa tami perjolo butima isod dahon nama songon jujur ngolu manang riat ni ina nami tahu along kami amu opu Jonathan boru neng gulanon di Santa Bima di Bungaca mulai tema bisa luhuk nak kada mangdok dainang nawala mihami maka tulang nami sudah mahamu setujang satu toru na dipaksa ngabihami. Jadi di soal jawab kami majo jujur ngulu nih inang nami lahu haulong hamion nang jumulo di jo tuhata tulabungna ngolo tunga dong akamang nenang nahurang lobi di kacahon namion ajuha memahami akadamang dohot daina. Jadi nggak tahu kami mah sangat jujur ngulu nih inong namion patangin-tangin maita jujur ngulu manang riwayat hidup nih inanami opung Jonathan guru lenggolan lima data padu-padu pengadiswa iya opu nami namar goar opu mora na jinujung situ morang na mangalap boru ni rajai boru sibulon sian puta Briani ate samosir tubuh
2 anak dohot tolu boru. Ia anak siap kangan ima amani huria situmorang nama ngalak boru nirajai boru si bolon sian huta si bolon samosir. Ia anak si nomor 2 namar goar amar jabona situmorang nama ngalak boru nirajai boru menurung sian si hotang. Ia boru siap kangan berhamulia ma tu anak ni amang boru nami nahorai ima marga sinaga sian huta si hilap urat. Ia boru si nomor 2 marhamulia ma tu anak ni amang boru nami nahorai marga padiangan sian huta urat samosir. Ia boru si nomor 3 marhamuliamma tu abang boru nami namorai marga sian suhut ni huta marga manik, maaf marga manik sian huta samosir. Ia tubuni oppu nami namar gor amani huria dulu anak dohot onom maboru anak siak kangan namar gor oppu jaudin situ orang mangalak boru nirajai manurung sian huta situang. Ia anak si nomor 2 oppu nami namar gor situa Stefanus situ orang atau oppu pudin sian ombanon uruton nami tutoru nama ngalap boru nirajai boru sinaga sian huta urat samosir tubuma pitu anak dohot 2 boru. Ia anak si nomor 3 sak ya si nomor 3 ima namar gor oppo ojak situ orang mengalak boru nirajai boru si bulun sian huta si bulun. Ia boru siap kangan marhumuliam ma tu anak yang boru nami namorai marga nariat sian huta pangururan. Ia boru si nomor 2 marhamulian tu anak ia mengboru nami namorai marga padiangan sian huta urat. Ia boru si nomor 3 marhamulian ma tu anak ni amang boru nami namorai ima marga sinaga sian siulah posa urat. Ia boru si nomor 4 marhamulian ma tu anak ni amang boru nami namorai marga sinaga sian huta sirai. Ia boru si nomor 5 marhamulian ma tu anak nami tu anak ni amang boru nami namorai marga sinaga sian huta utte godang. Ia boru si nomor 6 marhamulian ma tu anak ni amang boru nami namorai marga sinaga sian huta 3 balada. Ia anak si nomor 2 ima oppung situa Stefanus oppu podin mangalap boru dirajai boru sinaga sian huta urat samosir. Ima nama mopar kami ima tulang diulota sadarion. Anak siakangan ima oppu meralu situ orang mangalap boru nirajai boru si majutak sian huta 3 balata. Anak si nomor 2 ima oppu Markus situ orang mangalap boru nirajai sian huta balata. Anak si nomor 3 ima oppu rotua situ orang mangalap boru nirajai boru sian huta balata. Anak si nomor 4 ima oppu Hendra situ orang mangalap boru nirajai boru sinaga sian huta Lubang Maria. Anak si nomor 5 ima oppu Jonathan situ orang nama ngalap boru dirajai Senggolan sian huta si horbo. Anak si nomor 6 ima oppu Arjun nama ngalap boru nirajai boru si Tanggang sian huta Pamilangan. Ia anak si nomor 7 ima oppu Junsen nama ngalap boru nirajai boru sinaga sian sinaga uruk boru.
Ia boru siap kangan ima Oppu Morris. Namar mulian tu anak memang boru nami namurai marga sinaga sian huta siula kosa. Ia boru si nomor 2 ima Oppu Januar sinaga na anak memang boru nami namurai sian huta sinaga uruk. Ia na tua-tua nami Oppu Jonathan nahian mangalap boru ni rajai boru nenggolan parhusip sian huta si horbo-horbo samosir ima nata padu-badok nabostang dijunut tahun nungai. Ia tubuni inanamion tolu bawa 2 boru anak siap kangan namar pangguarama Ahmad Jonathan Situmorang atau Hotbin Situmorang mangalap boru ni rajai boru gultom boru Raja Sonang sian huta Sungai Keramat jala di basa-basahon tuat tama pitudak dana tulu may bawa obat ma boru anak si nomor 2 ima Amari Bunga Situmorang namar Gorma Aduranse Situmorang mangalap boru dirajai boru sinaga sian huta Blok 8 desa Pakalalunang jadi di basa-basa tuat tama dinasida opat dana 2 boru 2 anak. Ia anak si nomor 3 Aume nama jahon Aman Noel bangun Situmorang mangalap boru ni rajai boru sinaga sian sebelutu tebing tinggi di basa-basa tuat taima sada diau boru hasiaku. Ia boru siakan Oppu Firman namar kamulian tu amang boru nami namurai marga tabba jala di basa-basa tuat tama dinasida opat danak 2 bawa 2 boru. Ia boru si nomor 2 ima Oppu Brian Amani Manto si Hobbing namar hamulian tu anaknya mengboru nami namurai marga si Hobbing sian huta sidik galang jadi bahasa-bahasa tu atama dinasida onom dak danak opat bawa dohot 2 boru Oppu sada. Ia Oppu ima sian anak siap kangan nunga marah hasohotan tu boru ni rajai boru huta uruk sian huta tarutung jala di basa-basahon tuhat tama dinasida sada anak. Ia Oppu sian boru siap kangan nunga marah hasohotan ima Amani Firman tabba atau Ediman tabba marah hasohotan tu boru ni rajai boru nami marga silalahi sian tebing tinggi jala di bahasa sahut tuat tama dinasida bawa dohot opat bawa dosada boru ima nono dapat 2 hon ama sakti si hasiholan tambak marhasohotan tu boru nirajai marhamulian tu boru nirajai manang na paranami marga gultum sian tutasit tadame jala di basa-basa tuat tama dinasida tulu dak dana 2 bawa dot sada boru. Nasanjaya boru tabba marhamulian tu anak nirajai marga manalu sian huta taka koras jala di basa-basa tuat tama dinasida 2 dak dana sada bawa sada boru. Ia Hoppuni inanamion sian boru siap pudan nunga marhasoho tabbe ima Amani Brian si Hobbing manang na si Mantok marhasohotan tu boru ni rajai aparadoli nami marga si Bolon sian huta Pranap kan baru Riau jala dipu punguma sude peparan ni inatana tapado-pado pon anak tolu paromait sudema di total hok kami ma opat
pulualu halak. Jadi tersonima amang inang nabuhay di patorok kami di Sun. Jadi tubuh ma inanamion tanggal 5 Desember tahun 1140 Jalan Marujung Ngolu ma tanggal 30 Desember November 2020. Jadi marumur ma inang namion 20 tahun. Inang sorry pada. Mungkin kenapa begitu panjang? Nunga tercatat dia non, dang napa guna-guna behala hobbe. Kita ringo jujur ngoluan. Alai nga tadi dari si Papua, bona nyari nami si bolon, bona tulang nami si bolon, tulang nami si naga, hula-hula nami naik bulan. Sekalia tua anak nama Ramaranggi dota. Raja nami takas do itu dia huna nakin taringo tu jujur ngoluan. Poparan ni dinangon. Kurang do pehami hakka hangon do nakapasu-pasu. Lima jolo sahat ni jujur ngolu. Do pangudon nami. Tulian na lululu mo lima akah hula nami. Maulate ma raja nami. Asa hopas pasuni hula-hulai na pinasahan na tomat tadi bata. Baik majo sopa tu ama anak otot di Purwadia. Maulate mapar musik nami. Dalam nami mangele, Pokaraja. Inata sorikada, Kita na Ramaranggi, ulur hita uson. asa hotang yang ini sudah masuk ulau nami dua sadar. Pamajo soba tu akaraja nakulah ulau nami nata sorikada. Maulate mapar musik nami. Gabi abang gabi. Nami nungasahak yang dia mah ditanggung di Batalu mau bima aka damang kok neng nunggu ulah nami asa kas gongos itang yakok kami idog tasadarion ope asa mangadiatan opara na punami laho mangudurhon opara ni dinangon baima kodang liadi